Biyag ti tao. Ha? Anya dito nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot ten? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Malado kayo. Wan, inuray da kayo lasin mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan kong aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagadomot talablaba mo. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta. Gardo! Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan kaya. Anya kay. Nakapanunot ka. Gatanga ko, desular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya. Ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama. Agadalay ni ti kalais dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar ken balay mi, tata. Ay sos. Agawid kayo di probinsya. Tag business kay ti baboy no iso. Nen bagi di probinsya. Tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad. Amagat ang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takot ti jak kayat ken ka. Takasabaanak manin ako nak. Panawad ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, lulumakan to ti daga. Di munton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasan ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang, hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading, saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wan naibaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasin takit titimag na, tapno makaawit tan, kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakatsambata. Naitan na itinalaka, lakay. Ited na, awan ang muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakita am langit ti subag mamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumot na dayay. Imposible ajak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata day jay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako na at tulungan na ang mga ayok kinkwa na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw. Dayta mo ti panpanunotay. Bakay, basit lang ay ayo. Patsik ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw. Ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jeff probinsya. Alam mo ta na yung paglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy sila da. Usaran niyo nga agama.
Napintas pa'y dagiti akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Kan Adtoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam lagtantan Nagadumot ti patpatrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan dagiti. Basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo pagadalin iti kabsat mo. Ngem, nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayong agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Bumatangak man! Ha? Ay, agyaman nak. Ada-adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika ka na yun ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyaman nak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga roti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day. No kaya mo, pautangan kay iti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Wah. Alaan, mabayin ka man na ako nak. Adtoy, tayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaruba tayo. Agyaman na nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay? 30 mil, lakay. Why? Maya, inton sumarunaw. Idakdakkel mo, tipo utang mo. Wen, amo kong dararamida. Nakaplano amin nun. Pautangak iti dakkalagatan. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilita namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak iji plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, ada ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak. Isuro na. Tamumit ajak amo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanan. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardo, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila tibagim nga kay kayaw. Kit adalang arodin ti kwarta. Pinautangan na kalang arodin di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumot kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo?
Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatan lata. Ado na yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka man na ako na. Amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam na ito. Ito alam. Nana Susana. Alan, nawatabon. Konfirma mo da ito yan. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laan. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Isa papautangan da ka. Anya nga'y, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanya. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adda ang agsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Wah, Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso singiran kan. Nana Susana. Ngamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen gardaw, kasapula ka talaga. Iso pasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kwa? Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay may. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kun kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Uwin anak ko. Mamaysaan dakti ko nada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlanan. Agyaman ak, tatang. Kat isagot ko kada kayo ti baligig. Agyaman ak unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlanan ti panagadal mo. Wan, tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo? Agyaman ak unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabaho. Saan kayong to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kapsat ko. Tapno makalpas mo't iti panagadal na. Lakay, awanan di kwartak. Ha? Apay? Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manutin napukaw mo? Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na scam. Anya? Kung naknoimbang ka. Sa nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak nga ipangkoy jay. Ngamin taray damatan. Ay nawa na di ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo. Dagiti natulnog nga anak na. No nasingpay, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti Biagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket alaag day tagundaway nga agkintaw iti pamakawan, barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpon no iti nagkurkurangan miken ka. Uwan nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana.
Biyag, ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kitang ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis na. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas na? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang day jay nga kakasinsin. Saan ka nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan, nukas jay nga ayaban ta ka. Sa bali pa yung ti mapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban, no pandangan. Oo, nagadukat arason mon. Di ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa iti trabaho iti garden intong bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog, no ammom nga agong ungata. Ket, anyang aruti kayat mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta kaya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya. Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da na. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidi no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin gagawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manungal daw yung ditayan dananang. Aging gaadi nakpatpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit mo? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tuwet lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak amap-mapan kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anyang rod. Sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Umarak bit bakit Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ije istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sikamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, gat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wan pare. Nanason. Mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo tala dito isturan. Agam, asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, pag-urayan pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay kakit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-urayan na jigatangay makunam. Kas kamat la sabsabali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay, saan ka maawagan? Ay, talaga padang sanak day ta, Mark. Ha, makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpid ya order yo bagas. Ay, hungarod baraw. Ay, isuday tan baraw. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana.
Mabitlaang, orayong pa'y da ito bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpaikarga ti bagas. Ay na, talagang awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, ay, sige, baraw. Talagang awan pa nagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makidam, agat arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? Nudikat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas, tanay ibusan da. Kaisang sangkwet da. Ulpod! Ala, agawid ta, tanakababayin. At data pa'y Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira palasang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran di truck. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat lang. Ay, mabit madlaan. Ibagayo man kanyak nga niya ti mapaspasamak ka na kayo. Ay, Mark, anya ka di ti parikot. Nanang. Oh, makita yun, nanang. Saan ang makasumpa? Gaputaan mo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka base. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay, nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute kasarita yo, ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumaak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumaak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akasta ti kinalampay mau. Kununay mo eday taarason mau. Amumay, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina-irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakitding katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Uwan, Carmen. Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Jesus, dahil tayo narigat. Lalaki ni Mark. Ay, ibaglakit di Tama nagtepal. Kahit di na dangran, di bakat na. Ay, no, siyak dahil siya dinanog kong ti asawak. Anya? Unay matlakit nila di nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ay na nalabas ngamin di ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na.
Wan nga rod na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmut itay anak katakder di ti arubayan. Papanami ipag! Ita ba rin, manang? Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti kanakak ngay. Imbati kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Diyak ba't yung gagara ti pan nakaladaw ko ang agawid? Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na kan ka. Saan nga undas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Alaing kay aywan. Amangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak numabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagin. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalaysa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablaban. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Uray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalin to nga asawam. Tanasingpet ka abaro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte. Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika, kat awan bisyo, uray may sa. Madingam inti bisyo. Tadadayalan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mo't mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ang Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kayat na kadi. Ay, uwan Alam, si Kangay, kaya't nakadiman. Wana. Nga uray addan anak ko? Sana problema dayta. Nukas na karod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumbuan. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kaming tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat-anag kasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kay, anyat plano yung ka ni Brex. Agkasar kay nga roda na. Kitaan to, no kasano, tatang? Agdanatan ka sa kasawa. O di pwede kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iji balay. Kandagi ti gargarat mi. Tadito yan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kanda dumapi at tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin ngagluto, manang. Ano sam nga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali a negosyo iti ili, manang.
Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go pirit into no may alawas. May palubos ti apo. Wow! Congrats nga ro dading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo ah. Un manang. Tano pang panunutot lat ti panang isukat ni Kira kanya. Awan tinasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon tila kamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mo iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, ah. Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Briggs akadwami ti anak ko iya balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ilaang sinaamaon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko, Di ko nam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumbor ti balay. Agtalinaan ka lang dito sila. Impadlak ni Briggs ti Rita o ti silid ni. Hinala na pa ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ka. Tumpuak ako. Ay na, nablutoy sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ayawanan pa yung dayjay a Briggs. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ket papanan nyo nga Rodan. Agsubli kami kan ka. Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ng iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag ti tao. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pala amin sinahan di asawam. Awam mo't babain na. Manang. Awan lang arot trabaho nan, kanayon nakapailang apaan. Panawam kitin. Aywan, kumusta di applyan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maitalaki ti asawak ni Girlie. Ay na, aga-abroad ka kit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Jak baybayan ni Girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tajak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi ikas pudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak
Awan pagdanagam iti anak mo, no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanunto ti kwarta nga ipawit mo into nada ka na di abroad? Asino ti pangipawitan? Ay, di ka agar aramid, Luisa. Siyak ti asawam. Iso asyak ti rumbeng apang ipawitam iti sweldo. Kasanon ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipawitam iti kwarta. Tasyak metlang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipawitam iti sweldom. Mando. Dakdakkel ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, Manang. Hello, di mo pawitan iti kwarta di asawang. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No tiyak pilitan namang tad iti suporta tanak na, di pa mang tadan. Makangagak pa nga umunay tad kakasakit sa sarita, sakbay nga itad na. Una yun ti asawa. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige, Manang. Jakon pawitan iti kwarta ti asawa. Sikalatan ti pawita. Ay na, agaman ak nga ron. Kan agawa am lahat tatay trabaho Tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbakbakasyon. Diretsyon kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidan. Kwartak tinggatang ko iti dayta, ha? Wow! Nagpintas, Mami! Wen bagbagay mo. Kan dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, Mami! Eksakto kanyak dayta! Wen tamok tiro ko di sakam, girlie. Thank you, Mami! Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputi patpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Thank you, Mami! Tauray ko nam abinaybay anda kung dagiti pudpudno adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita am jamam. Jay lagbarbar kag tararamidan na. Kat jay matinam. Nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ngam sikang anak na. Sana bali. Tada kamat. Sikan ati inak, Mami. Tako namat nga impampun na kun ni Mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agi pawit, Manang. Taagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan, Manang. Takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama ka bakasyon na. Anya? Agad kaano nga ron nga gawid ka? Inton umay alawasan, Manang. Anya? Ay, agawid ka nun dyan inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat monta agsublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo na talaga ti anak ko. Ngamlag-lagi pong kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak tinangipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Sikat ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko, na? Wan, Mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod, Mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga, Mam mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam, adda pasarabokan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, atoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko.
O atoy, para kan ka. Imbarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Dita kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsabli ka! Luisa, bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kan di mo ipilit tibagin, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas diya matandi anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pailaan. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti pa ng panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Nga maamo mati makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin ko na ti amin bayat ti panagdakal na. Itikas na, naawatan. Apay akasta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na. Di ka madagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti adwa rigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kaawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ang Luisa. Jay, mauyo nga kabisat mo tinang brainwash kan ko na. Sakto pa nga man na bastosan na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagpasuman, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang pata, mando. That's life, Luisa. Kasla, saan ka mo na irwam dito'y gwapo nga asawa? Aginggat ka ano ti kastang aramid, mando. Patayam ti bagim iti kastang aramidam. Dulamin. Ay, bakit? Kwarta man. Nabayag kay Jabrod. Nagbasit din pawit mo kwarta kanya. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siyang asawa. Jay anak ta ti makagapo. Iso a pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak ta. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit ti taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtod ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati Ala na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo manang. Jakon ang subli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti poder mi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang amdamagam akin ni girlie. No kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami, Girlie anak, agawitan iti balaywan. Saan ako nga umadayo? Agdadan na tayon kada tatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. jak kayat apanawan ni Mami kanida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girlie anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin iti balayo. Dituyin ti pagnaadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan Jak mabalin apilitin ni girlie. No talaga dinan kayat ti agawid iti balayo. Pumanaw kanta na Rumwar kami pa'y. In kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat siguradong aduman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya. Ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Kablaawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, sige. Agawid ang arudan. Nga, mabalin nga akan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmad, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin. Ay na, naglay nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo.
I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatang puma, anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti kastage balay mi. Ay, Luisa, alahanda kami man gayam iti ladawan ka ni girly. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Mabanugak ngagbiyahe, Mami. Iso nga agabang aklangan ili iti pagyanak nga eskwela. Oh, sige. Sana problema na ita, anak. Sumapul tayo ti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girly atan Uray kas diyang high schooler. Tabalediktoryan kat nga rod. Adulat tama ti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan Di namot ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo namnamaan day ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girly tanalaing. Kat into na sensadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. At ado nga amang tirigat ko kankwanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagaklaan ti pudno. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka di agpampanunot. Ni Tatang May, sana ka lumaklakay. Umububi nga kirtiya. Ay, paano ka nga balbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Kiro na. Gastoy nga ruti kinataw. Ayan mabalin ko nga, Tatang. Ay, diya ka muti sa wakan ka. Pasing akong sumisyon, di papain mo iti pamilyam. Masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarat na, ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ko? Ay, wan, kumusta ang po ka? Nasaya at lat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak lat tamot taad damot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababanga. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat kumot ti ayan na tatang. una, ang amuna kay tunga taatalyawan inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang tatang. Sa bali pa ikati mapampanunot kon. Dakkel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apo ko. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni girly, Luisa. Agkasapulan iti kwarta. Paggatang na kano iti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan adu pa dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ng pagudwan tan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang nga rod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni girly. Taawagak man mat di anak ko, manang. Uno saan, sarong karak Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na ajak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na ajak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apaya kas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulak kan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanya. Apaya kagurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isokas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni girly. Hello, girly. Hello, Mami.
Jack pa'y lang makaawid. Tadaramitan mi kadagiti kaadala. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pala masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak Sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, mami. Da kayo titulungak. Tada kayo tinagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya, tammom dayta. Apay, awan klase mita, girlie. Mami. Apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Ada, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Kadwak to anak mo, Luisa. Ha? Isubli kun to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartarigagayak dayta, manang. Sige nga ron, makamuka kan kuana na. Ngamne, masikug ni girl Kat intarayan ti nobyo na. Anya, Mala, mapanakon. Yagkunton ti dad dumakawas ni girl inton biga. Pagkawanan dak kumananang. anya. Nagubingan ka pa ilangan. Nga masikog ka na nako. Nanang. Ngumala, saan ka akagura? Mauray kastang tinagtungpayam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak kumaga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok La 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 la. Aday na, napaturog kun ti apok ko. O girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagit na jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi, anak. Oh, aping agsangit ka nga, anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanya. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak day jayan. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak. Hindi kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si Bibiaga. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanan dak kuma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko kanka, anak ko. Kastamatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kas nakaano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot tanti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maragsakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinag-eskwela. Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Uwan nanang. Kat gapo amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpot kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan. Kan di kay tupanawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Syakto timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawarin na ko, ma. No nagbalinak nga responsabling asawa, kan ama ti anak ta.
Manito, Agbalbaliw ako, bakit? kapilitan agasta. Tadan rikrik na ang itibakim. Tano di ka palagbaliw. Ang mga numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako, ket sorry manan agyamanak. Tauray responsable akong asawa. Di naksininahan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngam ala, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, bakit? Ket ikarik. Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti ado ang nagkurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamat ang tilanga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito'y balayo. Ngam kastan tilangam. Wana, tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro jay sigod asakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko na agpaot dito'y rabaw ti daga. Di ka kumaag sa uiti kasta manang. Pakawanan na ka din. At abasol ko kanika. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan kaidi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensya. No jak ipugno ti amin kan ka. Iso asapay ko bata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Ket kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Ket makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsat. Biyag ti tao. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Ay, urayyak umunagain. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak ka. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manen ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang. Nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing ka, anak ka. Manuti bayadan ni Jake aya tatang. Ket itid mo aminen aswil daw. Takurang pa'y day ta pagbayad na. Nayunak taon. Ay na, gananos ka anak ko Kaumadanin ti pa nagturpos jay aden. Inton makaturpos, tulungan na kan tumait. Agiskwila kan tumait. Ay na, saan nyo napanunutan day tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay aden. Itultuloy mo ti kinasaya at mau Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldong kaanakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamat, Mylene. Awan pa'y maramraman na masweldong kas babaunain. Okay laang anti, tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw amang ituloy iti panagadalmaw. No tulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak anti. Angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak ka. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na,
Maragsa ka nakparakin ka, anak ka. Nay, di naklip-lipatan na, hinto nagsweldo ka, anak ka. Uwan tatang, da kayon to ti pang tanak iti umuna sweldo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mo iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabain nga giskwila nga uray 30 ti taon mo? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Sa nabalay, ta nakaadal mo tan di kabsat mo. Ken awan pagadal mo. Pangalaan tayo kumay ti busbusan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jek tinamnamaan. Saan nga umdas? Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang, Agabrod ka lang ngayon. Tadakdakkel pa'y ti sweldo mi abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat ti abroad, apag katulungan. kaslan tsak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saan ay dolyar ti sweldo no agabrod ka. Tatang, Agdiskitar tayo iti pag-abroad mo. No kasapulan nga umutang tayo. Haramidan tayo. Tapno maka-abroad ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itata katurpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguro, kabagays? Ina, kabagays, di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi day tol. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't amin ay, ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin ka ni Mylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na sweldo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo tasi ka tinang padakkel ken ni Mylene? Si kaya tinang pakpakan ken kuha na. Ala, jak agsaon ka bagays. Lipata mountain na ibagak. Oh, adtoy ti kwartam, manang Maylin. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na, taday talat nabati ni ti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo abroad? Ay, Jack pa'y narugyan, ading. Anya pala ti kukom ngay manang. Rugyamon at pag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na kaano agabroad ka manang. Jake, Dakkel to ti sweldo mga misyak, no kaskasano manang. awan pa'y mo't narug kwarta abos-busak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, di pagut-utangan. Inakala na, inton bigat, tayo ut-utangan ka kwarta para iti panag-abroad mo, Mylene. Oh, day taman ngayon. Ada-adagusin busbusan manang. Tatang, kabaulak nga tatag trabaho ija abroad. Ay, kabalam. Apay kindi na saan? Jack mo't amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da kamay. Ag-training kayo, Mylene. Tatang, Ala, agsagana ka. Karugyamon ti agipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko. Kabaulak nga tatag trabaho ija abroad. Madanagan akpaykit din. Makasangit ka mayadayo iti pamilyak. Panawak da tatang kan ti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigadak. Tapno makatulong ak iti pamilyak. At datayaw dito'y airport, Mylene. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo.
Ala, di ka nagsangit. Basta sweldo ka, ha? Ipawit mo adagaw. Sa tagor uray tayo, babayadan tayo. Why? Uwan, tatang. Ipawit mo kit di amin na sweldaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor na, parakin ka. Napay ngayon mawag ka, Maylene. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Napay nga rin ngayon mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahumhumsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylene. Adar aramiday. Umawag kan taon inton maminsan. Inton nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, nagproblema iti utang. Diyak pala nakaruging, agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga edad ti amo. Rumbang lang. Tanay, tumakal ti porsyento na. No saan na mabayadan adagaws. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, nakaanakan. Naipagman, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yun dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabaho dita? Nasaya at mo't, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano saka. Kabaulak mo't kitdi. Kahit inawaga mo ni Tatang Mau, wano ti kapsat Mau. Inawagak ni Tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Naala, agad-agad ka ni tawan. Di mo baybayan ti salon at mo kaanakan. Masapul ang napigsa ka kanayaw. Tapno napigsa ka magtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agad-anad ka kanayon dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawat akpay nga ro dayan, no, adda kwarta, tatang. Pangit ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti swildom, tatang. Nay, boseng. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isang ikandak man, mate. Atoy, sanga ribaw. Ayos, mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrabing. Saan pa nalpas ti jaming may nagbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, Tatang. Hello, Maylene. Tangay napayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin na sweldaw. Padakkalan tayo, to'y balay tayo, anak ka. Papintasin tayo. Tapno damot pakakit kita am iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, Tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw, day. Inton bigat siguro, Tatang. Sige nga raw, di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayo. O sige, Tatang. Da kayo nga rudan ti makamu amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang aswildok. Talaga apadakkelan nyo ti balay yo kabagis. Wen man, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingput ni Maylene at tumultulong kada kayo. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanya. Nujak inampaw, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basay aging ka dimmakal. Iso nga itataadan trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagis. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan magkit di kabagis. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay mi. Ibagayo ti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Noawan may bagbaga ni Manang Maylene into nagamit. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Way, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na.
Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan nga bakasyon? Ha? Ay, uwi na niya. Sige, taibagak taw, intun umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y lang makaawid. Mala, sa nabalay, tan nakasipte, ti kwarta manakaw. At dan pakakit kita malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay kawan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wait, isong agparti kamin to iti uray tuwa ababaw. Tayapan mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay? Saan nga umdas ti may sa baboy, tatang? Urang aanag kaw. May mayat no dua. Tapnusan na matukol ti aklaw. Kababain ti agayap-ayap. Nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tayo pagkatang mi iti baboy ha. Maylay. Wait. Wen, tatang. Ay, masapul alagpas sa kakuskusan to yung bawal tisian. Ta isublat kon tumagtan ang dalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapak nga agririing. Ngam kaslasaan na malmalpas ti trabaho. Ano sakti trabaho dito ay kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang dati nga aramidak. Barang mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Oray ampunak laang. Dakkelat ti utang ko anay bag-anakang kani tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa'y kitin. Ang jak basta makapangan dito eh. Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylane. Ha? Agkatuon tatang. Mangipawit kanto iti magastaws, wine. Manungay tatang. Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isaya, no da pakakitkitaan iti sweldaw, manakaw. No sana masayang ti pagbambanugam di tabraw. Wan tatang. Mangipaw itak to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Yagyupid iti kwarta. Tay gatang ko iti motorsiklo. Ha, may mayat ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no da papanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Maylane. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Wan anti, tamakumikumak ngamin. At ngamin sideline ko. Iso ajak masangot ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayat latamet. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't ko surpresaan da tatang anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwata ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga timang sukon kan kay ja airport. Uray awan mang sukon kanya kon anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, agad ka nga ron iti panagawid mo, Maylane. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Maylane? Addakan? Uwan tatang, nagawid akon. Apay adi mo yung bagbaga ti panagawid mo. Uwan atap no masurpresa kayo tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid ka gaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay tatang? Taado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay simmarunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan tatang? Wen na, takurang matimpaw pawit mo.
Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cute style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito eh. Dahito'y kada iti tanga. Saan manang? Silid ko dayta. Ha? Ayan ti silid ko nga eh. Ay, wano dito bangir. Silid ni tatang dayta, manang. Ha? Adda ijay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. Tapno makita. Adda ita, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Nagbasit mo ti pinaarami di asilid ko, Jake. Ni. Kit isumot lang na kay batugan tim pawpawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patakdar to'y balay, manang. Saan? Siyak ti adda naggastos ditoy. Ado nga amang ti kwartak ang nagastos ditoy. Ngumsi ka. Anya? Di ka reklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. Ha? Ulitek, manang, ha. Ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalusak to silid ko. Na nagadumot ti nakatambak agamit dito eh. Awampay kama dito eh. Iso nga inak to gumatang itiputson ko nung madamdama. Ikatak amin na gito eh. Nay! Apay nga irwar mo na kita, may line. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tadi talaan ti mabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng da kita. Nagswildo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anyamot din ti kastaw eh. Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminayin, Mayline. Bisa nag-extend ka kumamanin iti kontrata may abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't latag trabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni manang Mayline. Heh, awan pa'y ganas, Mike. Sige, maturugak mo't tag. Anya? Kaslaawan man ang patag ko kada tatang. Itataawan ng pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog ka dito'y balay, Mayline. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuon apay kata sa anin, ay. Agyaman nak, auntie. Sa anak namin na komportable iti balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupay ti nakatambak agam gamit iti unag. Ay, kinapudno na, Maylen. Adda ugaali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patag mo kang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw kong dayta ka ni tatang. Ngam inawawat ko latta. Taamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan uri kas kasano. Impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam. Saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Amo damat, ngayon pawit ko amin na sweldo kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti, ngam kas ti bagada kanyak. Agad, anyat planong itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan, no anya ti kayat da nga aramidan. Lako kong to'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ilako kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkel agatan. Kit awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta ka day?
Damagan niya pa lang. Basta ila ko tayong tibalay. Tay sulangan tayo mo kapag bayad ko. Ay, saan ang mabalay? Jak kayat. Basta siya ti masono, tatang. Uray niya't araramiday. Jak umanugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kit ipatawid yung tumod lang kanyak, tatang. Sana ya. Wayne, ngam urayo mamatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan. Didak pa'y maawanan, mat. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pag yanan tayo nga raw, no ilako maun, alaman? Basta man, Jake. Saan? No kunak saan? Anya. Mayat kayo na saan? Titagan! Kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anak ang kabagays. Ha? Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid ije balay. Dituyak bitin nga agnag. Kabagays, pangasim Nalala, katwanan Awan mo tagi parait no agnag kayong dito'y balay. Jack lime pagaraw. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagays. Kapulang itisan ni kwa. Apay nga min tatang. Anya ti rason. Apay akinabil na kayo. Hello, Jake. Adan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papilis ti daga. Taila ko tayong ti balay. Ay, saan ang mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siya ti matungpal, tatang. Urahin ta kita. Taumayak ti balay dante. Sige. Bye. Ay, umay dito'y ni Jake. Saan na siya ti pagpungpungtutin na? Dooray pagkaykay sa andak. Awan ka putang ka. Patangak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumba ako. Kit agturungan iti bangir ang kalsada. Kabagays, ni Jake, naatalan. Intaray tayo ospital. Naigalis ka no ti motor na. Kat kimamang iti bangir ang kalsada. Eksaktumot nga na masabat na alugaan. Aki, tatang, awanan. Natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti pakpakitakin ka iti kalabas. Tatang, Aklunay. Inlidlid din ka iti kalabas. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko ni Jake. Jack lain pagaraw. May turun na gaya mapagaramidan iti dakas. Kapulang iti sanikwa. Ngano pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Kat agyamanak. No may patagdaklat nga uray awan kwarta ka maitid ko kada kayo. Wayne, ikarig. Saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabas. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga rin di pa nagbiag tayo, tatang. Nambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nadan to kwartam. Urno nga mo. Para iti masakbayam. Anak ko. Biyag. Di tao.
At dapay gundaway mo ngagbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. Adan na pasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25, anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw daw tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken ko ana. Uray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Aga pala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya? Nga mabalayan. Sa dayada kami ti rumbang. Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyagpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni Mama. Sige ta surutak. Anya mo kag. Adama gayam bastos di agbalin akatugang manakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanon niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy. Pasensya kan Jemay, ha? Mawatang ta kuman ni mama. Oray italar. Ipagpagapumla kuman kanya. Sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmat kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat sa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaurayan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy. Jemay, sabay ko ma. Tamairuwang mo tigas Jemay style ni mama. Kasya talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Gamgit di. Nasingpad mat. Aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andi mat lang timang tawid to iti dayto a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, Mama. Ipakpakaw na ko na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa. Agsapula kiti trabaho, Mama. Tapno makatulong ak. Anya ko matrabaho ti serkam ngay. Katulong? Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agtalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, Mama.
Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti panakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw na simpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni Mama. Lukas ta. Aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka na ka. Gat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni Mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wen nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni mama no palubusan na ta. Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni Mama. Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawin. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahil ti kayat yun, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa iti aramiden dakan ka. Kuan, ma. Adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to yapo ko, Kandi. Iso anataar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo idi, Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan katoy apokok. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabaho. Tani, adan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso ng turpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amot-ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan na, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andy. Ay naku, mga iti apalakan ka. Sige, tatapay papanak.
Rumuha ka man. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisumo. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yun ti gaya mo? Anyat nagsaritaan nyo, Jemay. Ay na, nakabakbak na nga day siya gayam ko lakay. Kat adda pa'y gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot nagtrabaho ka. Wen mo saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awir. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makamo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak namin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabahong bakat. Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang namin ti aldaw. Imbagak matkan ka ano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. Ang the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ni mama! Pagpingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin nakabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakarja ka restinam. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabaho. Tamakitak kat awan plano nga agtrabaho. Iso asikat ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Ta siyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabaho. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anya? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isong agpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manood na manang. Mabait na ang ngarod ta mga na. Pasensya kan manang ha. Awan mo't nga minti sa baling nga asitgak, no di si kalahan. Manumit nga ni agpaw iti di kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatan ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka. Kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madaning ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamamok. At dalalakim. Ay, nabannog ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka.
Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay, kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardeng ka ngagtrabaho ka nagatan. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya suwag ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na idak di balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pala ang nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti kinatangsit mo na professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga ano san. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang ti patagugin ni Jemay mana. Amok, isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata, tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan? Nagsingpet di asawam, ngam pagatapam iti madi? Basta patas kami itan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya, Andi. Oh. Di mo ninamnama ti isasangpot ko. Agwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumra ka kon. Agwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidem ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidem. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabaho. Adda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan, Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di nakto panawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan ako nga agabang iti pagyanak? Oo na. Iso nga trabaho ka latay Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aginggat ingganan. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Diyak mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Nasingpit sa bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamot tanyan day? Ay, diyak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo til nobyo manak ko. Awan tatang. Diyak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andi. Ha? Tukasta, adapay laka dinamnaman Andi. Nubilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanyak. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang haruta da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan.
Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabahuan di mama. Si kantulaki di mo tan. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Gris dito balayaw? Ay na, di mon sa pulin day di a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, adin ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat ti mang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, ada jayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jay May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapom lakuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalatta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinobyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Awan mana. Awan na pintas apagtungpalak. Nudyak agtrabaho. Una, nasaya at mat na napanunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkada. Asino abarkadam, dagiti padam nga arta. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kun ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tudan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Wanaran, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na? Tanader-der iti sakang. Wanaran. Una yun ay ading ko. Saan pa yun? Nagharap ko iti biyag. Manang. Yakon makatrabaho. Taynotil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako, lady? Anda ko manurnong ko. No kano pa makatrabaho akon. Kastibutin. Ilagtungpala. Marang. Biyag ti tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona.
Kasapulan nga trabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak nga glapo iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldo kay Jay. Ngam ti sweldo dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibat tsak kadananang kantatang ipag. Si kala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kapsat kong asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumbro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipag nagdapay lang kan ka. No, kailangan ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot ka. Managtulong nga. Iso sige. Awatak ida dito balay. Agyaman na kipag doon na. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipag doon na. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akaslab doon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Doon na. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilaan. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtungpal ta. Tapno saan nga agungay. Maturog kang bakal. Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay mat nga umuna alakay. Saan taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Sa kararag ka. Hoy, anya pa'y lagpupuin mo dito sila Joanna. Da kayo abakat yung lakan. Idapon yung tisilaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wando na! Ala, Japan tanti silaw ba? Sa tanto kararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. O Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apa sa lubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, nagananos ka. Tan nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, o sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa kami na makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman na ipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubat kayon, nanang, tatang? Wando na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Paglakwal mo nga, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay nalaklakayan kan bakbaketan kayon. Mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amerienda. Kan sigurado nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Ngaroda,
Kasli nakasingsing pa may tidi si bibiyag pa'y tanak ta. Nukas day nga pasyar day iji probinsya. Uwan nga raw. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo, gayam. Ngarut unget pa'y nga unget. Ay, santa ka nung agaw awit di balay na. No sana may bustila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Eh, apay, adam mo mapangilakwan taya. Awan, kanin ta amin na. Tapno may busang bakay. Ay, naisus. Ad-adan nga agungat. Ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, natuloy ta karudin dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adda dua lumpia na bati do na. Nangibati kayo pailaan man. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon. Taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan. Tada aramidin nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan. Inton biga. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon. Aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilaan. Maramdama mo basit Didak pagpungtutan na eh. Kasano ang maipaibos yun dagiti lako yun? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kanimat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay iko, nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan ni tatang ko iti agas dananang kan tatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular namin nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramida. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag! Ay, sus, nasipngutan. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa'y bus mi tila ko mi kabsat. Ay, welcome sa... kung tan na kami, di manugang may no saan mi amalako na ito. Ay na, kakaasi mo ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayo? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Taijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kabsat, mapan kami. Ipaibos mi pa ito nila ako men. Ada pa'y basit anabate. Gatagak amin nun kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan.